ثم قرانتا ونزورنا يونس نسلمس أفودي جرزن ذي مشوارين الفن. Donc là, on va accueillir Miss Tizi Ouzou 2016, la première et la deuxième dauphine de Miss Tizi Ouzou 2016 avec leur cavalier. Lila. أكار ضاغنا دير تشبحيني لأن سقواس زوج ألاف أسطاش تجي تشبح ميس تيزي وزو زوج ألاف أسطاش كذا لا بروميير دوفين لا دوزيام دوفين. Vous venez de découvrir Miss Tizi Ouzou 2016 ainsi que ses deux dauphines. Mais aujourd'hui, elles seront remplacées. C'est comme ça. كان سيمر أدبدلنت تشبحينا قلنا تيس خمسة خمسة يسنت يجيو فرارن يار 18 التحذيين أكون إقذ الدي جي. Tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va accueillir les 5 finalistes avec leur cavalier. Et c'est le dernier passage. Et juste après, vous découvrirez, qui sera Miss Tizi Ouzou 2018 ainsi que ses dauphines. Lila. أكذا أنا دير خمسة تشبحينا جي جفرارن ذي تمزيزل تجي أن تشبح أنتيزي وزوغن زوج ألاف و18 إقدور شجي قلنا السجي ذجي يرنا أك كانوا قبل أنولي أنت أديوفرارن وسجو سجي زوج ألاف و18 هي ونسوترا كان أفوس ذحميان خمسة تشبحينا جي إقلنا الساذجي يرنا. On les encourage. تنمير تنوان.
تنمرت ثمقان تفوس دحمة يعني تشبه نجي خمسة ستة جفران سجي دقي جرنا. Donc on les applaudit et on les encourage parce qu'elles sont très très stressées, surtout à la phase finale. Donc dans quelques instants, nous saurons qui sera Miss Tizi Ouzou 2018. Alila. بالصحة سعيد يا درا ذنت ذي سنتي خمسة سنت شبحتي يا كلي الله يبارك في الله سنت حدحنا وفي الله ستة حازر بيك إيما ولا نسنت إخا من سنت ذنت ذي سنت أجيو فرارنو سكوسا جينزو جلافا أو 18 أتيلي تشبح تيزي وزو أكابل ما نتسوتي قم دياراجي إذ تشبحن صوتاس تجي ذيون المجازان بابيا لوكاسيون إجلان ذي ميرابو أكا ما عجبنا وانت زمال أتروحهم أرغورسانت Mais les cavaliers Niglanis Glina, c'est Gucci, les costumes Gucci. أكا أفوس دحميان مولا شغليف المجازان بابيا لوكاسيون إجلان ذي ديبيكا. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'événement continue, mais il reste pas beaucoup. Donc nous allons libérer les candidates. Et on va accueillir un autre chanteur qui est Nordine Hadidi.